kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngay. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyang iti planom ismay bakit? No mangrugi ka iti trabaho. Awanan ti mangibantay iti pwestong. Day tangarod ti parikot ko lakay. Sayang mat day jay no may na. Sapay adupiman dagiti sukik. Pa, anyang atano agkita kalangan iti tangdanam. Saan mata mabalinas ti agbantay? Ta damat trabaho. Asino ngay nga ta ti tangdanak lakay? Ni kumarim ni dangay. Amang ano kayat na? Ay wanan niya. Awan pa'y mo't nabirukan na apagtrabahuan na. Kasaritam to ano kayat na. At least, amom di tao. Wan man nga agpayso. Kasaritak to ti kumarik lakay. Awan pa'y mo't pagtrabahuam. Saan ka di, Marinida? Awan pa'y mare, apay ka di. Amangan kunak no kayat mo ti agbantay idyo pwesto. Tangdanan ka, Mare. Ay nawaw, sika nga'y mare. Naawat ak iti trabaho nga inaplayak, Mare. Nilakay ko, di namat masangot ti agbantay. Sayang no maigib up day jay, taado ti suki. Manungay ti binulan mare. Pagsaritaan mi pa'y kanilakay ko, Mare. O sige mare, i-text naktulat ta. If the price is right, siya kung titangda ng mare. Okay, Mare. I-text kan to no bilang. Mangrugi kan to into no maya bulan. Tamang rugi ak tumatan iti trabaho. Isbisa mo dyan mawag anak ka o. Isong agpaiso nanang. Anya gay tinyawag na keng ka. Inyawag na, numano titangdan ko amang bantay iti pwestuda nanang. Ay kamayat ah. Adamay laangan pakipurdiyaam. Wen nga rod nanang, sigurado ang makaurnungak manin nang runakat pwesto ti bantayak ita. Kat, anya gay ti kunam anak ka. Ti kayat ko sa una nang kat makaurnungak manin. Ta siyempre, adamot ti itad ni Mari Esme atangdan ko. Kasta ah. Lawlawagam anak ka. At do'y ti susi ti pwesto, Mare. Sigan ti makam mo, ah. Ilistam to lang no adamay lakom. Si putam mat lang ti kwarta nga ibaybayad dagiti customer mo. Tama nga no adamay bayad da apeke. Hindi ka madanagan, Mare. Siyak ti makamu. Diyak mo't ipalubos, ama may saan dakdagita tattao, Mare. Kasta kati kayat ko, Mare. Ado at talaga dagiti tattao nga awanan puso ita apanawon. Iso amay mayat lata, no aganad tayo, Mare. Tapno makasigurado ka, agaramat ka lang iti money detector. Adamo tayo sa usarik dita. Mabalin mo nga usaranday dyan. Mare, siyak ti makamu. Agawid ka din, no adda napatag nga aramidum. Tapno di ka mataktak. Siya kung ti makaam mo dito, Nida, tinakitak nga aglaklako iti pwesto mi tayo nakaw. Impasublat mo mo't gayam, di pwesto mi di palengkay. Ay, saan tatang? Saan ko ngayon pasublat day jay? No kasta, tinangdanam lang nga raw di kumaray. Wan tatang. Kunak ano impasublat mo. Ay, mamigat tayo pa, tatang. Uy, sige lang. Nanganak sakbay nga imayak. So, namsugak pa. Kape nga, tatang. Sige, leta kapila nga ruda na nakaw. Ikanyo langan iti gatas, tapno saan apuro ti kapiyo. Adamat ginatang ko agatas dita. Imayak ta idagas ko to'y collection, Mari Esme. Ay nawaw, nagdaktol mat gayam tinaglak ko, Mare.
Mano alawas mo na nagtrabaho kanya, kat mayat mati sales mo. Ado ti customer ko ita, mare. Mang tedak iti 100 pesos apag merienda, mare. Ti sweldom, itid ko inton katapusan. Na, dakkel ti sales ko. Ngam 100 lang ang ti itid na bonus ko. Ay, una yun. Oh, napaulimag ka, mat. Ada ka din na ibaga, kadi mo nagustuhan? Ah? Awan matkit di, mare. Oh, awatam nga ro dun ti nga gasot. Taigatang mo iti merienda, mare. Agyaman aklaonay, mare. Malag patuloy ak mo ilangan. Ay, agkape ka pa'y mare. Saanin, mare? Agkapay aktulatan ije balay. Narigat ti marabyan. Day, bing, nga magtas nga gasot iti lamisaan ni da anak kaw. Nasakit nga rod tinakam ko, nanang. Ay, nawaw. Anya launa iti pagsaksakitan tinakam mo anak kaw. Kasano? Kanayon adakkel ti sales ko. Ngam sa nga gasot lang kit diti bonus ko nga itid day tanga esmi. Ay, oo, naikan. Apay nga agreklamo ka, kat suswilduan na ka mapiman anak kaw. Win angam dakkel nga rod ti sales ko, nanang. Nayunan na kumamutin at itid na. Sursuruwam ka di ti makuntinto anak ko. Di bali tadakkel matpiman ti tangdan nga ititid na ken ka. Si kamat laang ang tinangibaga ano merienda ti saritaan kat saan anaimot ti gayemaw. Ay nananang, kasano ama ko urnungak nga ino kastalaang. Nakaumay kayo matatang, ada ka di masapuli oh. Awan matkit day, anak kaw. Umayak lang makinistoryakin ka. Kunaklakit din no kimaro ti an na yan niyo, isungay may kayo. Saan matkit day? Kumusta gaya man ni Nida? Kumusta ti panagbantay na iti pwestaw? Mayat matpiman tatang, adu matpiman ti may laklako na. Ay, kat nasaya, no kasta. Ikam iti pagmirindanan no kwa. Ay, uwan tatang. No may papan iti merienda, sa anak mo't nga imo, tatang. Di mo mat impakpakaam mo nga umay kagayam itamare. Ay, di magasak lang, takayat ko ti agbisita. Ken umay kumatla nga lang ti koleksyon. At dati koleksyon di ta karton, mare. Na, Oh, apay ka di, mare? daytoy lang tinaglakwam iti talo nga aldaw, mare. Wan, mare. Ne, kasano napasamak dayta? Manmano nga min ti customer ita. Sa di nga ro tinapanandag iti dadumaan natang. Manmano lang mo tinaka-display. Adumat dayta iti agsapa alim mabasak. Ti dadduma, imbasura kon amare. Nalungtot mat ngamin, isungay bulang ko. Kasano kumakit kay dil-deliver lang ti daduma, mare? Nalungtot nga rod, mare. Saanan amabalin ama ilako dayjay. No ipilit ko nga ilako, si kantumo lang ang ti madadaal kadagiti customer mo. Anya? Kumusta nga tilakad mo, bakit? Dakil samot piman, tinapaglakwan ti kumaray. Ay nalakay, no amom laang. Ay nawaw, anyat na pasama kaya? Daytoy laang ti inrimit na koleksyon ay ti talo nga aldaw. Anya? Day talang ti koleksyon na ti talungal daw. Wan lakay, nalungtot ka nung amin ti daduma. Isumot lagayam Ngam sa anak amamati lakay. E di napalabas abulan amakadlawak. Mayat mo't ididamo, bakit? Dakkel ti koleksyon na mayaw awat na kin ka. Day tangarod ti pagdandanagak lakay. Amangan ko naknukaskasayan na matan ti koleksyon ti pwesto. Anya nga tanong gumatangak iti CCTV. Ilamang ko na imbag tapno mamonitor ko ti mapaspasamak iti pwesto. Mabalin lata, bakit? Ang mga no CCTV ngagpaisaw ti makasumbat ka dagiti saludsod mo. Siyak pa lang ti agbantay iti pwestok inton bigat, Marinida. Ay nawaw, awan trabaho, mare? Awan, mare. Mailiwak matan iti pwestok.
Ag day off ka pa, tapno makapaginanakamat laang. Sigurado ka kadi, Mare? Kabailam nga ta? Ay, mare. Saan mat unay ang naragsan ti trabaho? Sa maysa, nairuam mat ti bagi. O sige, nukastati ko nam. Ag day off ak inton bigan. Wan, ituloy mo ti agbantay inton Domingo, mare. Oh, kita man numabalinan day talakay. Saan nga ta amadlaw ti kumarik ti CCTV nga inkabit ta? Ay nawaw. Imposible makita na pailahan dahi ta. Bakit? Kasta nga rod. Kitaam ko nak. Ang mga numaylawan ka mangibagakan kwa na kat maamuan na ti may papan iti day ta CCTV. Di ka kadimadanagan. Agul uli makaklaang. Nasayat met no kasta. Bantayam ti rumrumwar itingiwat mo. Tanumaylawan ka amang ibaga ay awanen. Di tan maamuan ti pudno lakay. Umay ka pa'y man lakay. Ay, hapay ka di pa kahit. Anya ti bagam kanyak. Buyaam da ito'y. Ay nawaw. Adamot imbulsa ni kumarim a kwarta. Tidaduma inlemeng na pa'y itibrana. Isuakas jay lang agatad ti may rimrimit na kanyak. Takup-kupitan na matgaya man. Sana ibagaan na lungtot ti daduma. Isu nga imbeleng na. Ay nawaw. Ipakitam ti video iti kumarim bakit? Pabayadam numano ti imbulsa na. Wen ngamjak mat ammo numanumot ti kinupkupit day tatao lakay. Ang mga numan ay kit din na pagpatakder na iti kalapaw na. Di kumprontara minton bigat. Papanawa mo tapno saan nga agruam. Di mo urayan adakkel ti itaray na. Agsapol kalangan iti daduma at hangdanam dita. Oh, at iti collection itang aldaw, Mare. Itad mo matlangan ti susi ti pwestok, mare. Ha? Last mo nga agtrabaho ita. Jack kayat ti mangtangdan iti kasken ka nga agtatakaw. Ti kasapulak katay mapagtalkan. Sana kasken ka nga agtatakaw. Ni, di ka agpabaso lakas na, Amare. Awan mat ti amok at tinakaw kukan ka. Awan? Awan mat nga agpaiso. Anya ti kayat mo asawan. Agul-ulbot ti CCTV? No kasta? Nagpakabit ka iti CCTV? Wan. Pasikreto anang ikabit kami. Takayat mi amaamuan ti pudno. Anya? Anyat orasad. Nga mapayadi ka pa'y lagring di tani da anak kaw. Ninanang mo. Anyat orasad. Maladaw ka iti trabaho no kastalaan. Saan ako nasumbrak, nanang? Ay nawaw. Apay kumasaan? Inikatnak ni Mari Ismi, nanang. Anya. Iti anya ka no makagapaw. Diyak man amoy ti dadya babae. Kaslakwasit mo. Tagiwat mo man. Pudno mo, nanang. Okay lang. Tanasubot ko mo dagiti bannog ko. Anyat kayat mo asawain. Secret? Rumarak to inton madamdama. Takasaritak iti personal ti maysa nga agent nga aglaklako iti motor nanang. Gumatangak man met iti motor ko. Tapno addamet pag-service ko. Nagalaam iti kwartam. Secret? Saan mabalin nga ibagak kada kayo, nanang? Wrong timing kayo matatang. Karuror laang ni Ismitay. Mabalin magkasikat pagsalunsudak anak kaw. May papanitan niya. Pinapanaw yung kanomart ni Nida. Saan gaya man nga isaw ti agbambantay iti pwestuyaw. Pinapanaw ni bakit ko tatang. Ay nawaw. Apay kanomart anak kaw. Una ata agtatakaw na niya akong marina. Saan mo't gaya mamapagtalkan? Kasanaw anay bagam ti kasta. Kat nga da CCTV. Di na ammo a pinakamitan ni bagat ko. Naglawag ako kupitan na kami tatang. Anya. Ay, nagkas ang mutan na itangay naramid na. Isa kastaw na ti ungat ti anak yaw. Ta mga nun nakaornong matpima na iti kakukupit na. Gimatang matgayam ti kumarim iti motor na. Bakit?
Anya? Manungal daw lang tinapalabas, sipod pinapanaw mo. Ngam adamutin baro ang motor na. Ay, nawaw. Nagturad day ta, babae. Inunaan nakapaikit din, aging matang iti motor. Kat sikat ti ada pwesto na. Ay, jak mo. No anya klase ti kapanunutan ti adda iti day jak ako mariklakay. May turod na gastusan ti kwarta ti sabali a tao. Numano abulan nga inararamid na ti kasta. Talaga ang nakaornong matpiman. No idi damo ko maanadlaw ta, amangan no naagapan ko ma. Siyempre, kumarik day jay. Iso ang nagtalagak iti imbaga na ididamo. Ngam saanan italakay. Ay, mabusurak launa iti day dya ang marinida. Addan to aldaw na day dya babae. Hapayakas ta ti rupam ang nagawid si kanida. Nagadupay ti suga di tabagem. Jak na kontrol ta motor nanang. Iso an na aksidente, ah. Anya? Ay, karmam samot day tananakaw. Anya karmamot asasawin nyo dito, nanang. Wala, takwarta mo ti sabali ata o ti inggatang mo iti motor mo. Naibagke di ata nailasat mo pailaan. Ay na, di nakman but-but nga nakasta, nanang. No siyak ti sika, akpudnukan iti kumaren. Isublem no anya ti tinakaw mo kenkwana. Di mo urayan ang maaksidenti ka manain. Ah? Ang mga no nakarkaron tong ti mapasamakin ka. Nagturid ka matan anang igastos iti kwarta adi mo mat kukwa. Ay, nawaw! Makontento ka no anya ti adakin ka. Di mo pag-interesan ti kwarta ang nagrigatan ti padam a tao. Laglagi pam at dakas nga aramid kat dakas tumat ti ibunga na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nasapa kayo matanagawid ita, Feli Bakay. Wala, tanalpas mat adagos ti meeting ije pagadalan. Kay, kumusta nga iti grado ti anak ta? Mabiit lang ta ipakitakan ka na kay. Talagang agbilib ka iti anak tano ka. Aw, apay man? Ay nawaw, amom day tanan. Aha. Day ta ti grado na. Kita ang lakay. Ay, nawaw. Nagngatumot bakit? Wun, isumanin ti tapto. Ay, kit na saya at ano kasta bakit? At da serbi ti banok ken sakripisyo ta amang papaadal ken kuana. Naku nampay lakay. Ayun gayam, adda ka no kontes ije pagadalan, kat isumanin ti ilaban da. Duada ije tapwan da. Talaga nga'y mala ti anak takin ka bakit? Congratulations, anak kaw. Ay, nawaw. Anya nga imanunday ito yung impus day di afili. Aguray ka. Kart ti anak na day ito'y No kasta, adamanan ti award ti anak na. Kasarsarit naman ang tibagin, kuya ni anak ko. Kasanumo nga mintatang. Masapul nga ipus day di afili ti achievements ti anak na. Ay, nawaw. Anya ko maitakin ka, no kahit namat nga ipos. Kinaparamat ti kasdingar aramiden na tatang. Masapul ay nga ipasikat na. Saan mo't siguro akin napasikat na ita anak ko? Proud lang siguro ti anak na, isuan na ipos na. Oho, ti kunam ki day,
Kaya natiag pasikat tatang. Ah. Ipus na mo aminan iti Facebook. Tunggal ada magunod ti anak na, ipus na ada gaos. No di mo kaya't ang makita tipos na. Di i-block mo laangay. Hay, day tati saan ang mabalin tatang? Oh, ba't lagayam? Kat nagado a reklamom dita. Agraman puste sa bali a tao, pagpariko tampay. Ay, nawaw ka. Sa dino tinagapwam, Feli na kaum. Di ta pagadalan na Irene. Intulod ko lang ang tubing ko. Ay, nawaw. Adda klase da ita. Awan na ngam adda contest na. Contest itay? Math kan science quiz na. Ah, talaga na laing ti anak mo Sakto lang, nana. Kinawon mo't nga iso ti maikon-kuntays. Nagagat ngamin nga agadal, nana. No kastang awan aramiden na, agbasbasa. May bayaten ati kasta balasang kaw, ngam ti mapan aglaklakwat siya. Lakay, agtugaw ka tamang idasarak iti kanam. Anya tin luto mapangaldaon tayo bakit? Sinigang at tilapia, isulaang matyadda. Mabalinan dita bakit? Kumusta nga kayong ti anak tayo siya pagkadalan? Nasaya at matlakay. At nakati tsansa ang mga bak. Siguro, nag-review mo't idikalman. Manayunan tumanan timital na nuka. Sapay la kumaa, tagbo nga dagiti sakripisyo na lakay. Asino dyan mawag, Feli, bakit? Ti kumarek lakay, at the good news na. Ha? Anya nga dito, good news na. First place ka no ti anak ta. Ay, nawaw. Pudno ka din ito, bakit? Uy, lakay, nangato ka no ti score na. Ay na, lukas na nga ron. Agparti tayo manin itinitib o manok. Sigurado ang maragsakan tumanenday jay. Awanin ti may baga kita anak na bakit? Nagagat launay no panagadal ti saritaan. Ata kayat namat ti makaturpos iti panagadal na. Kayat na amanayunan ti amuna. Isa ka nang marudon ti kaserula. Tatiliwag mo tin tinitib ang manok tayo. Rugyan tandag lutaw bakit? Una yun, masapul nga ipus na mo amin. Apay ba dahil kwen eh? Bigbigatan na po sa ulong. Kita am da ito'y tatang. Oh, Ha? Didi, picture na Feli kinti anak na matay ta. Ako reka, awarding sa amat. At damat makikita kami dal. wow, nakikwisbi ka naman ng ti anak da, kat nangabak. Ay kat mayat ano nakabak. Dan niya ti pagpupudutan ti ulong nga. Kasanaw, masapul pa ila ang ngamin nga ipus ni Philly, na parang magmuday di a babae. Ay na anak ko, saan adakes no kahit nga ipus iti Facebook tinagunod ti anak na. Ay naapo tatang, amok kaya't nala ang ngamin ti agpasikat. Kanya klase ti kapalunutan ti adaking kaya. Pagpupudutan mo ta grammar achievement ti para matao. Wano, umapapal ka lang ang kinifili iso kataka. Saan na pulaos tatang? Da, Anya kumati apalak ng kwa na ngay. Umaya man, Auntie Irene. Anyat masapol mo, Queen eh. Awam mo kidentay. Sa anak mo lang agumatang. Imayak ta kahit kula ang timakiin ni storyahan ka. May papanitian niya. Na parang magmagayam da dya afili ang yantay. Naparamag. Won, nakitak mo't a friends kayo iti Facebook. Wan. Saan ka maawatan, Queen eh? Apay di yung makitkita ti ipupus na antay. Anya apos na. Awan mo't makita adakas kadagiti ipupos na. Dagiti achievements ti anak na Masapul mo kano nga ipus na amin. Day talagayam. Kunaklakit din noan niya. Ay nabalasang kau. Proud lang ni Feli iti anak na. Iso akasta. Ay nawaw. Proud, wino kaya nala ang ti agpasikat. Si kakit dimot. Di mo ngamin ikan iti dakas akay papanan dagiti makitkitam. impus mo magam tiladawan nyo iti anak na Feli, bakit? Udla kay. Impose ko iti Facebook ko. Apay ka din. Nalabasak da Queenie ka na airing agsarsarita itay. Tipos mo, titapik da. Ay nawaw.
Apay ka naman ng tipos ko lakay. Anya ti bagbagada. Na parang magkakano bakit? Masapol nga ipos mo amin. Na, dakas aya ti agipos. Yaman na mo kini Queenie. Kasta mo tinangag kong ibagbagana. Wano, nasakit ti mata na ang makakitkita kadagiti tipos ko. Iso akas na ti bagbagana. Sigurado daytan bakit? Adumat ibagbagana itay. Jak nawatan ti daduma, nagado. Panunutan da no anya ti kayat da a panunutan. Talaga asaan tay nga agpapada iti kapanunutan. Basta siya, proudak iti anak na. Ay, mabiit man lang, taibla ko day jay a Queenie. Ni, apay ngay. Diyak mo't makita dagiti pus da di afilay. Apay gamin at ipos ni pilit ibang batayam. Adala ang mat itay. Ang mga nunasahin ti tao kay ka. Apay ngamin at ipos na iti Facebook ti ibang batayam. Ay, madiday ti ang mapaspasamak Diyak mo laangan makita ti Facebook na. Amangan mo no imblak nak matan. Ay kabay ano sumat ti kayat na. Di jakon makita dagiti pus na. Ay nawaw. Ti ko nam ide, kat maasar ka keng kuwana ta ipos na amin. Ita, kastamot ang tibagam. Di ka mo't mauawatan. Adaman sa ludsudak antay. Anyamanan, Queenie. Makitkita yung kadipay ti Facebook account ni Philay antay. Apay ti Facebook account na. Kita nyo man no ma-search yu pay. Anyat na pasama kaya. Adapay antay. Friends kayo pa iti Facebook. Adamot. Kita, makitaklat dagiti post na. Ayun. Adam ang agpaysaw. Talaga siguro nga in black na kaun. Iso adyak makita. Naasar siguro kun ka Amangan mo no indaro nyo kun kwa na dagit in bagbagak kada kayaw. Ay saan saanak amaritisan niya. Kat, sino kumapay nga iti sabali amang idanon kun kwa na? Ay nakarik na siguro Awan amok no may papan iti day taabanag, balasang ko. Bakit akong, jak kayat amasayang ti oras ko iti kakastabanag. Ngamen ado ti pakakumkumikumak. Oh, da kayong madgayam ti masabat ko, tatatal nyo, sa dino tinagkapan nyo. Ay, iti ayan ti kumparik. Insublik lang ti binulod ko ragati. Ay, tata, adaman kayat ko amaamuan. May papanitian niya. Kayat ko lang amaamuan, no addalimad agura ti anak yo kanyak. Ha? Ni Queenie, nadamag ko ngamin nga agrekreklamo ka no iti ipopost ko. Dayjay ka de. Wen, no dadumakit na kadungay bagbagana. Api nga tanga agraman post ko kat pagparikutan na. Yak man amoy ti dadya tao. Yak mawatan ti ugali na. Umapalaki di king kay so kas deti ugalin na. Agraman pa nang ipost ko iti achievements ti anak ko. Kagura na. Ay, una yun. In black na man ni bakat mo iti Facebook email. Ha? Apay ka now. Iti anya aga po nga in black na. Ay nawaw, jak amo Di ka man agin di mo. Agasawa kayo. May sa abalay ti pagnanaadan nyo. Ita, ibagam, adi mo amaw. Mga simda dinaktaktakan ko ini. Jak kahit imala daw iti trabaho. Na parang maglaunay ngamin ni baka maw. Ay nawaw, nung nasakit ti mata mamakakit kita di pupus na. Iblak mo lang, Masapul ka numo. Nga ipus na amin nga achievement ti anak yaw. Proud lang mo't ni bakit ko. Ganun si ka. No saan ka na nagsakit achievement ti pada matao. Agkidam ka pa ilaang. Tapos di mo makita ha. Anya? Kunak tumat. Sikat ti masabat ko iti dalan, Filay. Adda ka di masapul mo. Ay nawaw, agin di ammo ka pailaan. Na, Ada ka di sakit tinakam mo kanyak si kakit di kumaati pagdamagak iti kastan. Apay nga isyo kan no ipost ko dagiti nagunod ti anak ko, Para mag? Dinak ikasta-kasta si kakoy ni. Saan akina para magtikasjay? Proudak laang iti anak ko. No di mo maawatan dayta, aguli magkalagtan. Saan adayta sumanao kapay laang?
Saan nga amin abanag kat masapul nga ipus tayo? Saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? No si kat inikam iti dakas akay papanan tinasaya at apost ko. Ay kat parikot mo maten, aday ta. Kinaparam magtikasta ako na manan. Anay ko? Agtalnakan, makaumakan. Apay nga ita ka lang bakit? Asidig matistor ni Nanay Rain. Kasano? Nasabat ko pa ilang amin dadya akwin ni ditadalan. Ay nako, apay mo na ni Queenie. Nagadong ay bagbagan na. Naimbaga ta di ka nagkinabil. Ay niya saan kat no kinabil ko. Anya? Ganabon na. Sumanaunto mga amin. Di na amot agtal na. Naimbag ko maano na saya at tirumrumor itingiwat na. Saan mo't nga rod? Sos, sa perapas ti imam baka. Ay basol na mulaang Maminsan pa'y apagsasawan na itikas deta makita na. Ay nawaw, naan-ano taping-ping mo, Queen ay. Basol ni Philly, antay. No kasta, kinabil na ka ni Philly. Nagsakit nga rod, antay. Rapas magayam ti ima dadya babae. No anya ngamin atin sausawang mukun kwa na. Imbaga laang mo asaan ang masapul nga ipus na amin ang nagunod ti anak na. Kastaki din ti asar na kanyak. Isumot lagayam Naparam magtumo ngamin. Ay nabalasan ko. Tangiwat mo ti parikot. No awan na saya at nga ibagam, aguli magkalatan. Bayam ata ipos na no anya ti kayat na nga ipos. Biyag na mo day chay. Anya? Sabay sa, awan makitak adakas itipos na. Sika ti ayan ti parikot. Inikam ngamin iti dakas akay papanan tinakitam apos na. Ay nawaw, nan ano taping pimukun limabaga mat. Kinabil ni Philly, tatang. Anya? Makapaasar dadya babae. Sigurado nga damanan ti madi nga insawang mo iso ang asarkin ka. No apay ngamin aman nakibiyang ka Kapud no matimbagak. Kinaparam magtikas jay. Apay, masapul nga ipus na amin. Hindi anak ko, saan akin na para magtikas jay. Ngano si ka ti makakit-kita, kit managapal ka. Ay, talaga nga ikam iti dakas aka ipapanan na kiti makikkitam. Inuubing tikas na kapanunutam anak ko. Agpada kayo kini Auntie Irene? Kontrolom nga mintangiwat mo No awan tinasayat nga ibagam, agulimag ka. Naimbag ko na matakas talang tinarami ni Pele. Alawanan, basol kon. Talaga basol mo. Ay, so asikat agpakumbaba anak ko. Sikat agkid daw iti pamakawan. Nawatam. Wan, tatang. Uston Dinaksirmunan. Tasaan pa yan nakarecover ti pingping ko. Ay, nawaw! Saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Iso a respetuan tayo kumati tunggal maysa. Saan nga amin abanag kat pakibyangan tayo? Agbalin tayo kit di kumaanaragsak iti baligi ti pada tayo a tao. Tapno maragsakan ti Diyos kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kumusta nga inanang? Nasaya at matlanay, anak ko. Simangput ka diti pawit ko? Wan, na-deliveran ti package. Naalak madlaang ti kwarta. Sobra man ang tinpawit mo, anak ko.
Ay nawaw, tapno ada ti gastusin niyo ananang. Ay na, agurnong kamat para iti bagem. Saan amabalin atong palbiag kat agtrabaho ka dita abroad? Nanang, adamot tan urnong ko. Numalpas ti kontratak, agawid akon dita. Agnegosyo kami laangan kini Albert. Mayat matlaang ti agnegosyo no adda ti pagpuuna nanak ko. Nanang, ay gayam. Ita diyon to ti para kadama ng meli Anak ko, no umay ni manang mo dito'y balay, itat kunton. Awan pa'y ngamin ang nagpasyar. Nanang. Umayak man, nanang. Naimbag man, ta na panunot mo tiin may pimasyar, melay anak ko. Nanang. Ay nawaw. Balikbayan baksmat daytoy, nanang. Inpaw ti kabsat mo. No kasta, adda man ang impaw it nila ni. Anak ko, groceries. Adda ti dilata, adda sabon, kan adda chocolate. Mangtad kayo man nga rod, nanang. Alaam ti para kada kayo kanila kay mo. Adda di ta karton. Kitaam tay nasuratan itinagan mo. Sige, nanang. Ni, daytoy lang ang matinasuratan itinagan ko, nanang. Day talaang ti parakin ka anak ko. Kisayakon ato'y bagyo. Ay nawaw, adumat ta insupot ni ading mo para kada kayo. Na, di nakadimutan, nanang. Di yung ila maibus da ito, itagmay may sa kayo mo ang dito'y balay. Sayang mat no ag-expire. Ay nawaw. Adda akon, gardula kay. Ano, anya tinyawid mo nakasako? Pugtuam no anya. Isungarot ngagsalsalot sulak ba kayo tadyak amo no anya dayta? Abasto talakay. Pau iti OFW akabsat ko. Ay nawa, asla binunag mo amin lang. Nangibati akla ang itibasit para kininanang. Agmay may samo lang ang ijibalay. Anya? Nalipatak maten asinaludsod no adda impaw itda akwarta kininanang. Anya kumaita no adda? Ay kat umutang tapay laang akin ninanang. Santa pa nabayadan ti utang takinlaan ni akapsat mo? Agraman ti kwarta binulod takinanang. Apa na yun ang pelaan? Ay nawaw, ado ti kwarta day jay. OFW nila ni. Sigurado adakkel maten ti urnong na. Si kakit di mo. Hello, Albert. Pasensyakan no itala ang anak kaawag Okay lang, Lani. Mawatak man no busy ka di trabaho. Ayun kaya, kaano ka agawit? Agawid ako inton umayabulan. Nasayat man nga rin no kasta. Matungpal mo't lang ang darapatang kalaysa. At damot yung turnong ko. Kastamot la ang ti plano. Agnegosyo tanto laangan dita, tapno saan amasapol nga umadayuak. Kaya't ko tayo ta plano. Ni, ti boss ko ti ada iti gate. Awagan kan tumanan no sa anak abise. Ang mga numakita na nga ada kasarsaritak iti cellphone, kat panunutan na agsil-cellphonak no kasta nga awanda. Unak man no natsyambaham ti mayat nga amo. Nasingpot da makidi kanyak ngam nakababain laang. Agpakada akon, agan anad ka dita. Na, sa di naman ang tipapanam si Camille. Iti ayan ni nanang. Apay jay, Di mo sa ludsodan. At dala na patig nga ibagakan ko na. kita ma. Di mo manin utangan ti kwarta nga impaw iti kapsat mo kayong kuana. Ay namang rugi ka man ako nakon. Amo met akasapulan ta ti kwarta. Isungarong trabaho ak. Tamo saan ta ama ilumlum iti utang. Kurang met nga rod ti sweldom apagbiag ta. Ay kat agtrabaho ka nga mina. Awan pa'y mo't anak ta nga si kaswam. Agbiro ka nga min iti pagtrabaho. Iti kasta kat makaurnong ka. Nagadulakit din nga ibagbagam. Mala, tagrubuat ako. Nanang, manungay ti impaw it nila ni kada kayo. Ha? Manu ti impaw it na akwarta kada kayo kunak. Nay, apay aya. Ay nawaw, apay adiyo sungbatan ti saludsud ko. Manu ti impaw it na kada kayo aya. Pabuludan na kami man pa'y. Tunggal ada makitam akwarta kat kayat mo matabuludan. Na, kasapulan mi nga rod ti kwarta, nanang. Ay na, day taagbulbulod matan ti paglaingan yaw. Ni nanang mo. Ay, di yu pa'y nabayadan dagiti binulod yu ide.
Amok adiyo pa'y lakasapulan ti kwarta. Iso nga ipabulod yu laangan kada kami. Tatalaga akasapulan mi ti kwarta. I'm home! Ha? Lanay, anak ko? Nag-aawid ako, nanang. Kumusta kayo? Ay, nawaw. Kaano ka pa asimang pa, anak ko? Kasangsangpot ko laang. Nay, apay ngay adi mo imbagbag ang agawit kagayam ita. Tapno sinukunda ka kumamal iti airport. Saanen akasapulan, tadama ni Albert, nanang. Isupay kit dia pakapanugan yun ukwa. Ay na, nagdakkal tinagbaliwa manak ko. Si Mikse, kampim mo daw ka. Ni nanang mat. Wanaw, na-stress ka iti abroad, iso asim Mikse ka. Gagangay ti mabanbanog ananang. Anya ti si Dayo dita, mabisbisin ako, nanang. Ay kating kamangan anak ko. Adain lutok, akarne ti baboy. Ay no, nagimasan. Mga anak man pa'y nanang. Ituloy tanto ti agistorya kalpasan ti panangan ko. Nag-aawid mo't gaya man nila ni bakit? Ha? Kaano pa'y? Diya ka mo. Ngam kaslay sumot yan nakita kiti paraangan ni nanang itay. Apay ngay adida impakpakaam mo. Kita mo ti cellphone mo. Ang mga nung nagtisking ka. Wenno, in sekreto dananang ti may papan iti panagawid na. Kita mo muna. Ang mga no dati text na. Di mo lang nakita. Adamag paiso. Nya ngay. Unak tumagkang ka. Kasangsangpot na kanulaang itay. Mapanumat nga rin kumustahan ti kabsat mo ah. Madamdaman to. Aginanaak pa'y man. Napanugak ka naglaba. Sa ludsudang matlaang lagi ti utang takinwana. Ibagam nga anusan na pa'y taguray. Tawang pa'y maibayad ta. Nukasta? Binulod ni Meli ti kwarta nga inpawit ko kada kayo, nanang? Wen, anak ko. Tunggal agpawit ka kat buludan na. Ay nawaw. Apay ngawin nga interview ngay. Kat no ada ti binulod na kanyak adina pa'y nabayadan. Amumutan di kabsat mo. Tunggal ada makita na akwarta kat aggagatal amang bulod. Una yun. Agraman kwarta apara kada kayo puludan na. No saan ko nga itad, adumat nga menti sa una. Kitaan, ta mga nuumay dito'y balay kat umutang manangking ka. Numabalen kat di mon ikan tapno saanan adumakkel ti ulo na. Wan nanang. Siyak ti makaam mo. Nairwam mutan day ta akabsat ko iti bulod. Bulod kunana, ngam no daduma, malipatan na mutan abayadan. Ay, wan. Talagaan na irwaman ti kabsat mo. Bulod kunana ngam saan nan asukatan. Oo, kumusta ka ni ading ko? Mayatlat tamat manang Meli. Di saan kan nga agsubli ije abroad? Saanen ah? No kasta, talaga gaya madakkel matan ti urnong mo Manu atawon mo mat nagtrabaho ije abroad. Sakto laang manang. Mausar iti kalay sami kin ni Albert ti Dadduma. Ti Dadduma, pagpuunan mi. Ay, amangan kunak no adda mabalin ang mabulod dita. Pagpuunan mi kumamot kin ni Manong yo. Tapadasan mi man matiag negosyo. Ay, kwa manang. Pasensya kan, ngam awan ti extract. Awan maipabulod ko hang ka. Ay nawaw, ti ko nam itay kat adda urnong mo. Wan ngam adamat na kay planwan na dayjay manang. Nakaimimot ka mat. Buludak mat ibagbagak. Saan ko mat adawatan? Ay, no amok la akas jay. Sa anak la ko man nagpakita. Ay nawaw. Ape ang kastama rin Meli. Kasano, di na kaya ti agpabulod. Na, saan ka di ngayon bakin ka asar dengam ti umutang? Planok nga rod ti agnegosyo. At ati pagpuunam, Iso nga rod nga agbulbulod at takasapulak ti kwarta. no awan pagpuunam, nasaysaya at magpiro ka pa'y lang iti Dadduma pagtrabahuam. Pag tinulungan ta, tapos mabayadan talaga ti utang ta. May mayat nga rod ti agnegosyo. Ito ti bagbagakit, ipilit mo man ang tikayat mo. Siya kun ti agbayad itikin nanta, Albert. Siya kung, adamat korta. Tutno ka na yung dak idi nga ilibre. Siyak matan ay tatap no makabawi akin ka. Sige.
At ito'y tibayad ta. Sikan ti mangkad. Okay. Itad mo laangan inton madamdama. Ag picture tapay man tapno ada maipus ko iti Facebook. Saan na, Lani? Nakababain mo. Anya ko mati pagpainan. Ipus ko mat atap no ada ti memories ta. Itak ko ti Facebook account mo. Kita day to'y gardulakay. Ay nako. Anya da ita? Nang restaurant gayam dalani kan Albert. Oh, anya kumaita no nag-restaurant da. Kasano? Katikabsat ko kano tinagbayad iti kinanda. Anya kumati issue dita no nila ni tinagbayad. No sa bali ang tao, ada kwartana. Ngam no siya kakabsat na, di na kaya't nagpabulod. Apa nga agbaling nga issue da ita ken ka? Kat nobyo na mat ni Albert. Kasla asawa nan di tao. Nobyo na laang mat, saan da pa'y ang nagkalaysa? Anya klase ti kapanunutan da ita? Kay kayat na pa'y agastusan ti sabali a tao, ngam siya akabsat na. Anya a klase ti kabsat day jay, ha? Nagabrod lang, limastugan, nalipatan na matan no asino ti pamilya na. Nakaimimot mat day tanga anak yun, nanang. Nay, apay manan akasta ti ibagbagam si Kamele. Nagabrod lang, ngimatumetan ti purwana. Nila ni kaday ti dakdakamatam. Asino kumapay? Iso lang ang matikabsat ko. No para itinobyo na, adda kwarta na. Ha? Nag-date dan tupay. Ngam siya ka mismo akabsat na, imutan na. Kat, nasakit tinakam mo, tadi nakapinautangan. Kaya't ko kumangarod met ti agnegosyo nanang, iso ngarod nga agbulbulo dak iti kwarta ken kuana. Ngam dak sanggasat, tadda kano nakaiplanuan ti kwarta. Sa ita, kasta gayam. Ay katkasta talaga Plano da ka ni Albert ti agkalaysa. Awanan, nakalipatan day taalani nanang. Amo ka, di nak pinabuludan, tamabutang amaartapan no agnegosyo Ay na, di ka agsasawi ti kasta. Ngamen, adda binulod mo akwarta kenkwana nga aging gaita kat di mo pa'y nabayadan. Agaplay kamot ngaminan iti trabaho, tapno saan ati kwarta ti ex-abroad akabsat mo tinamnamaaw. Into no may anawas gaya man ti kalay sa dalani ken Albert. Anya kumaita. Mapantayo Da kayo latan ti mapan. Masadutak a mapan. Ay unay kan bakit? Espesyal nga aldaw ti kabsat mo, di ka mapan. Kabsat? Ha? Nalipatan ng tupay a kabsat na. Makatawin ang tinapalabas, Meli. Agmove on ka mo Saan nagaputa di na ka pinautangan ti kabsat mo? Kat guraan mo tinakasta? Di ng tupay ang muti tumulong iti kabsat na. Saan agaputa kabsat da kakit si kanti priority na? Bakit? Panunutem nga damot ti bukod na biyag. Saan na responsibilidad ti mang biyag kin ka kabsat na? No tinulungan na ka itinaminsan, magyamana ma. Saan mo't nga imot nila ni Gad? Sipod nag-abroad. Iso tinagbulbuludan ta. Nauma siguro mo tanda tao Nangruna pa'y aging gayta. Saan ta pa'y anak kabayan? Manang Mele, Ibagamon na anya ti order mo, ta iserve ko. dito yung magayam ti pagtrabaho manang. Nabayagan na. Itala ang anaamam. Mayat ti kasta manang. Agtrabaho tapno ada maigatang iti masapsapol. Ay na nagadulaki din nga ibagbagam. Ibagamon no anya ti order mo, tapno maiserve kon. Kas makita mo, saan lang ang asikat ti customer me. Dahito latan manang. Milby, 5 nga order. Take out manang. Jay-duwa, para kada kayo kinimanong gardo. Ay saan yan? At damot igatang mi iti kanan mi. Saan kami ngagbibisi na niya? Basta 5 ti order ko. Paki-take out manang. Awanan? Day talaan. Dahito tinambol mo. Urayom ang maiserve kan ka. Nay, apay ngay lakay. Di ka nagluto iti pangrabyan ta. Saanen, tadamot indagas ni ading lani amakan. Ha? Di mo kanong amin kahit nga alaan, iso nga indagas na dito'y balay. Sige, mga anak nga rudong. Ayun gayam, naala kong ti swildok bakit? Panag ko na, dandanin makumpleto ti ibayad ta iti utang ta. Nasaya at matukas na. Nayunak lang ang tapno mabayada kung ti utang ko kadalani kan nanang. Tapno awanon may bagada.
Mayat mo ganti pikto, tinaramid di kapsat mo kang kabakay. Kita, di na ka pinabulutan ni Tikwarta. Gimagat ka amakitang dan. Una, tapno awan mo't ibagbaga na. Pagyamanam ti kapsat mo, kaputikas diyang inaramid na, nasursurum ti tumakder iti bukod mo sa ka, bakit? Bayada kung ti utang ko, nanang, Lani. O, day ti bayad ti utang ko kada kayo, nanang. Ay na, agyaman aklaunay, milay anak ko. Day to'y matiparakan ka, Lani. Isopay agastusan nyo kin ni Albert para iti umadanin akalay sayo. Agyaman kam launay manang, nakabayad kamot laangang. Wan nga rod, makaangas kayo mo't nga agasawa. Sapay la kumaata di nakagura manang. Saanon, ading ko? Napakawanak nga rudan? Awan mo't basol mo kanya. Ah? Siyak tirumbang nga agyaman kan agpakawan. No pinabuludan nak siguro idi, amangan no aging gaita, kat namnamaaglat ti kwarta nga ipapabulod yung kininanang. Ay na, agyaman nak, tanaka-amiris ka matlaangan, anak ko. Wala nang, gapu iti inaramid nyo, nasursurok ti agdiskarte, ti tumakder iti bukod ko asaka. Pudno gayam tay kunada, saan adakis ti tumulong iti kabsat mo, nga masapol nga adda limitasyon, tapno di da mairwam. Ay, nawaw! Saan adakas ti dumawat iti tulong iti kabsat mo? Ngam saan kumamat akanayon? No ka ba alam mati agtrabaho ka. Sursurwam ti tumakder iti bukod mo asaka tapno umasenso ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.